Amakhosi lawo emphakathi noma ikhosi amakhosi khona laba futhi abayibiza amakhosi kumaskandi awuzwana lo bakhona uma laba ayikubafanele kube khona obona ukuthi uyadlala lo uyabona uyadlala ngayinkosi wekubani kanjani ngasiphi isikhathi kwenze njani manje uyabona into enjani lo nto ongafuni na cha mfowethu ngizophuma kancane lapho embuzweni wakho namhlanje bafowethu konakele ilanga ekhulu kakhulu umhla wa 24 phuma isithi yamangulu amahle ngizolubuya inhlanhla la kuyivibe ukuthi bafowethu ingoma ithi iphumile ngosuku ukuthi abantu sebekhonile ukuyithola futhi beyizwe konakele kakhulu lapha eThekwini namhlanje eworkshop lapho ngizobe ngikhona ngiyonika abantu mathupha ngiyacela Mthando Maskandi noma ngabe kuphi lapho khona indawo ezakhelela iTheku ihambele uyobona senze isidume ngazo lapha eworkshop so besishutha nevideo likhona lapho ngiyokujabulela ukuthi nami ngibona abathanda umculo waMaskandi bejabulise nathi ngoba size sihambe emhlabeni abanye bengasazi besizwa ngendaba utho sebeyosibuka ezithombeni manje sekuthiwa rest in peace mina yabona lezo zinto ufuna ukuphumula ngisho nabo mawusho njalo lapha la hluphe amakhulumi ndaba ukuphumula